si bil, ko bil si mi visok. Zdaj na robu sam, Zakaj, daj povej zakaj. Zdaj, rabi me nazaj. Vem, jutri tu bo druga. Ej, Nata, včeraj mi si 4 gole dal. To je dobro. Ej, smo 7 ur proste. Gremo karto. Prej, pa se vam pokažem slike žurke. Ja, kakva dobra? Dobra. Poglejte, sami presodite. Kaka minica. Lahko bila še krajša. Ful je lepo, dečki, ne? Lepo. A ne vidiš, že cel čas ti hočem dopovedati, da je tale naša Nuša res huda bejba, ne pa tisto tvoja štanglica. Kaj je, briga se zdaj. Ej, fanta, daj ta mir. Kaj menite, če bi to sliko poslali še v Kuzmo? Dobra ideja, naj še tam videl, kakšne bejbe imamo na naši šoli. Pa dajmo, naj se še njim slinje CD-jo. Ej, dečki, ste slišali, včeraj je Hamilton odstopil? Rossi je šel v Ducatiju. Črno torba. Ni ga sram. Ej, stari, vrata so odprta. Pridi, gremo noter, da vidimo, kaj je novega na spletu. Hitro, stari, gre. Noro, glej to! Kul, saj ti pravim, večkrat bi morala obleči minico. Minico si Nora, poglej! Noro, kaj si dovoli, kaj pa če je? Gotovo je videl že včeraj, zato me torej ni poklical. Ne razumem pa, kaj ti je prišlo, da si dala gor tako fotografijo. Dala, a sanjaš? Gotovo so bili oni. Dečki, hitro sem! Kaj je spet? Prosim, da mi lepo poveste, čigava briljantna ideja je bila to. Takoj odstranite, drugače pokličem policijo. Jasno? Saj vi pa... Pa? Ne gre. Ne gre, kako ne gre? Mi ne vemo, kdo je to bil. Mi smo se hoteli samo pohvaliti. Pohvaliti s čim? Glejte te svinjarije. Se nastavljaš, kaj? Si še vedno tu, izzivaš. Prav, te že dobim. Ti bom že zabrisal tvojo angelsko faco. Nikoli več ne boš izzivala decev. Joj, fantje, kaj pa zdaj? Kaj zdaj? Potrudite se in najdite to svinjo, drugače vam bo še žal. Greve na policijo. Hitro. Joj, fantje, kaj pa zdaj? Čas je znova